भाई कितें जालें तुमचें नांव सांगा ना कितें इश्यू कितें हांव कार्लोस फेर्नांडीस हांगर हे पार्किंगान आमी पार्किंग घेता हो येयला तुज्या पार्किंग करता तुजे डॉक्युमेंट दाखय आपूण क्रायम ब्रांचाचो ऑफिसर सब इन्स्पेक्टर म्हणटा आनी तो सांगता की बाबा हांगर आपूण ऑन ड्युटी आहा बट पियल्लो आहा ऑन ड्युटी आहा नाल्यार आनी म्हणल्यार तूं आमच्या गोंयचो ना नाल्यार तुवें आमच्या पोस्टान तुवें इन्फॉर्म केला काय चल आमच्या पोलीस स्टेशनार तो म्हणटा तूं कोण काय तो म्हाका तो हांव कोण हांव हेजो पार्किंगाचो ओनर सर हांव म्हाज्या पार्किंगान पयशे घेवचो नाल्यार कोण दुसऱ्याच्या पार्किंगान आनी तूं कोण ऑथॉरिटी काय विचारले तेका तूं ऑथॉरिटी नाल्यार म्हाका सांग बाबा हांगा डॉक्युमेंट दाखय दाखय तूं पुलिशेन कंप्लेन कर सांगले तेका तो म्हाका सांगता तुका जाता ते कर बरें म्हणलें हांव पुलिशे दाखयता आनी पुलिशे दाखयले ओके ओके कितें आनी कितें हात बी आतां उखल्ले बी हात उखलूंक ना तो म्हाका सांगता आपूण तुका दाखयता तुका कितें करूंक जाय पळय तें तुका हांगर आपूण कसलो पुलीस तो आपूण तुका दाखयता म्हणटा क्रायम ब्रांचचो इन्स्पेक्टर म्हणल्यार तूं कसलो पुलीस तो तूं ऑन ड्युटीर आहा आमी तुका फुकट सोडटा ऑन ड्युटीर आमच्या ऑफिसरान गव्हर्नमेंट ऑफिसर कोणूय येत ऑन ड्युटी वी गिव फ्री ऑफ चार्ज वी डोंट चार्ज बट यू हॅव टू बी रिस्पेक्टफुल आर्ग्युमेंट करूंक होना कळ खंय गेले ते आतां गाडी कोणे गेले पुढे गेल्यात ते सांग ना तेंका दाखयलो कालून धट्टा हे आसून कितें म्हणूंक लागला आप कर तांकां गाडी गाडी ते मातसो घेवन यो. आ बरें तेंका चल रे काय मारून पियाक फोन खंयचे हे पळय ते नाल्यार ऑफिशियल नंबर घे रे पियाकूच फोन मार नाल्यार इतलेच जाय बाबा ऑन ड्युटी आहा नो प्रॉब्लम ऑन ड्युटी आहा नाल्यार आमी रिस्पेक्टफुल वच म्हणटात नो प्रॉब्लम बट तुमी ट्युरिस्ट एज अ ट्युरिस्ट इफ यू कम यू हॅव टू पे येना जाल्यार पियाकूच फोन मारचो ऑफिशियल नंबर तुका दिता जाय आं कितें If I am tourist, I am ready to pay, but I need to have some official receipt, which is not given to me. कितें म्हणटात पण हो सांगता तेका रिसीट दिवं ना वर्सान गेला तो. तेणे हांगर पार्किंग स्लीप दिवच्या आदी घेयनासतना गेला पुलीस ऑफिसर Any type of slip didn't given to me. स्लीप दाखय I'm not on duty, but any type of receipt given Slip given to me. That's why. स्लीप रा I'm ready to pay. How much? Are I need first to only pay. I'm before ready to giving slip if you tell I am police officer I am on duty how it will come लगा machine लगा रहेगा pay. Brother, I am not on duty. If any receipt. now you saying sub inspector you पार्किंग आचे Which is wait this is the machine धनोला हे machine पार्किंग आचे I'm ready to pay. Which is आता सांग ना सांग on duty accepted as a. from what is your name from which police station What is you your are? name? My name is Ramesh Govi From where are you? I am from here anti-corruption bureau okay Can I reporter have your ID, please? check over here you are Can I have your ID? check over here I need your ID. check over here I need your ID. I need your ID. yes If you are anti-corruption bureau, see over here please, I need your ID. I need to show in a video. this is my ID I didn't see. Okay. I cannot see. I am came just to highlight I okay you cannot don't see. tell me Excuse order I'm showing it. you don't tell me what to okay I'm showing it in Ah, video. you could deal with him you don't tell me what to okay I'm showing it in video. Arey baba you don't tell me okay understand If you are giving your ID as a anti-corruption, I'm showing it in video. who are you If you don't telling have, then don't show me. you deal with Okay, your thank issues you. okay Thank you you very much. don't give order okay Request. no oh I know your request Please. I know your request okay खरे घाल ते पुलिस घाल किती मग पुढे गेला घे नंबर घे मार फोन कालूस रुको मेरा आईडी दिखाता तुमको रुको रुको अभी नहीं आएगा आ रहा है आईडी दिखाने के लिए आ रहा है कोई तेरे तेरे आईडी में बराबर से दिखाता रुक तो नंबर क्या I'll also show you. ये नंबर क्या I'll show you my ID. If you Okay, show number. your. Thank ये you. नंबर क्या डायल कर कोण पियाचो जस्ट सांग म्हणणं का क्या हो
बघ हा बोल किती दिले आयलं ते 100 गेले मरे गेलं पुढे गेलं पहिलं आहे त्यांच्याने This is becoming always like this. When tourists come, they put their number plate and they say we are police, which they are not. I have my own number on Wait, sir, wait, my sir. vehicle. Baba, You can see you talk later, very okay? well. Okay. You can see very well. I have my own number. Your own number? Yeah. Sure. Yeah, please. Rent. This is your bike. This is your bike. This is your bike. This is your bike, sir. रेंट अ बाईक आणि तो सांगता आपणाची ओन बाईक म्हणून हो नंबर दाखवते का येल्लो नंबर प्लेट थोडा उठ हटो सर हे देखो हाँ No issue. पहले ओके I'll give my license over there. Don't worry. See, listen, sir. This is becoming too much. These tourists which are come here, they always say we are police. Okay, when we say you are a police, you have to. If you are on duty, we give you you show your ID card on duty. We give you free officer service. But if you are not on duty, you are come for a tourist as a picnic for this thing. We finish it off. गेलं म्हणतं पोलीस